Assalamu alaikum. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн 30-ноябрь 2024-жыл Бишкек шаары пригородный мал базарына келдик. Кайрадан эле Дон Кабар каналы. Сиздерге момда жаш музоолордон баштап чоңурактарына чейин колдон келишинче аракет кылып көргөзүп беребиз. Кой базарды тартып киргиздик. Кирип көрсөңүздөр болот. Туугандар, каналды колдоп, бирден лайк басып, каналга катталып көрүңүздөр. Просмотрлар көп болуп атат, лайктар аз. Сиздер үчүн оңой, биз үчүн мотивация. Лайктан аябай эле басып, бир просмотр, бир лайк кылып көрүңүздөр. Туугандар, каналды колдойм деген бир туугандар болсо, Мбанкты коюп кетебиз. Колдоп койсоңуздар, биз ар базарларда келип, сиздерге көргөзүп беребиз. Эртең дагы кайсы базарды тартып көргөзөлү? Комментарийден жазыңыздар. Комментарий ачык, анда эмесе көп сүйлөй баштайлы. Мондай жаш музоолордон баштап көргөзүп беребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Байке, канчадан эле бааларын айтып коңчу? Экөөн. Я, 35тен, мына 35 миңден эки кунажын торпок. Жакшы байке. Но жакшы болот, чудай экен, чоңураак экен. 35тен деди. Болду. Ушул байкеден баштайбыз азыр. Чакырып калды өзү. Тартып көргөз деп. Мына торпоктор. Охо, байке, ассаламу алейкум. Тизип коюпсуз го, тизип. Кандайсыз байке? Иштер. Жакшы, келип калдыңбы? Жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Бул жерде кандай эркек ургачы? 8 башы, 9 башы эркек. 9 башы эркек. 45тен деп атам. 45тен, канча айлыктар булар нолар? 5-6 айлык. 5-6 айлыктар. Булары чоңурактар экен. Иә. Чоңурактары. Булар ургачы. 33 деп атам. 43 миңден. 35тен. 35тен, Бул каяктын торпоктору байке? Нарын. Нарындан келди. Өзүңүздүкү, Анда номер айтыңыз. Жок, алып келдим ошол жактан. Номер. Алып сатасыз, Номер айтасызбы? 052 052 78 78 79. 79. Ушул номерлерге байлансаңыздар болот. Болду. Рахмат. Мына арт жагынан байкемди да кошуп тартып коюн. Базар кандай болот, байке? Бүгүн орто, орто мына. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Нола чоңурактар экен, ургачылары. Көрүңүздөр. Байланышы. WhatsApp бар жанакы номерде. WhatsApp барбы? Бар экен. WhatsApp менен байланышсаңыздар болот. Жакшы, рахмат байке. Ассаламу алейкум. Бааларын айтып коңчу, кара торпоктор. Ургачыларбы? 38 миңден экен ургачылар. Сода болду? Канчадан бербедиңиз? Айтыңчы көрүүчүлөргө. 35тенби? 3-өн, 105ке. Жакшы, рахмат. 35тен бербей атат экен. Жакшы. Булар канча айлыктар? 5-6 ай. 5-6 ай. Мына. Көрүңүздөр. Рахмат. Байке, сиздики канча букабы бул? Жок, Ургач кунажындар экен да, торпок. Канча баалары? 42 сурап атам. Так, бул аланы 42, теге 35. Мына. Сода болдубу, байке? Канчадан мында? Реально бергендер барбы? Канчадан бербей койдуң сен? 38-39дан. Рахмат. 38-39дан байкен бербепти. Кандай байке? Мына эки торпокту көрөлү. Жашыраак торпоктор экен. Канча иним? 42ден. Бул бука экен, Эркек. Эркек. 42ден. Канча айлык булар эми? 3-4 ай. Сода болду? Канчадан бербедиңиз шуну? 35 миңден. Эркеккен бербептир. Мына. Ала канча ала? Ала 35. 35. Канча айлык? 3-4 ай. 4 ай. 35. Сода болду? Бербедиң канчага? 30га бер. 30га. Болду, рахмат. 30га болду. Сода болот абы? Канча болот? Айтып коңуз, канча берип атасыз? 42. Болду. 40 миң берип атат. Ургач экен. Эркекпи? Болду. Бука, келечектеги бука. Туугандар, эркек экен мына. Не деген канал бро? Дон Кабар деген канал. Базар кандай базар? Базар кымбат. Кымбатпы? Каяктан келдиз? Виноградный. Виноградныйдан. Мына базар 40 миңге 42 болуп атат. Содасы болсун, мына алып сатарлар экен. Ассаламу алейкум байке. Канчадан болот торпоктор бар? 40тан. Эркектерби? Мына эркектерди 40тан сурап атыптыр. Бербептир байке. Канчадан бербедиңиз? Бербептир деп коем. 37. 37ден бербептир мына. 37ден бербептир.
Alıp satarsızbı, dıykansızbı? Ne alıp satarsa? Makul, sodаңызды versin. Akçanın akçaga vurgan baykelerden eken de, жақсы. Moğaların bazını aytıp koysa, assalamu aleykum. 82 ekala. 2 ala 82 min. Mana. Bulçu, urgaç. Üçü öten urgaçı var. Bir yok. Ha, uşul urgaç. 41? Mına joğun eken, 41. Rahmat. Sizdikiçi buqanız. Qandaysiz? 60 lira. 60. Yaşıçı? Yaş bir yarım. 1,5 yaş. 60. Rahmat. Mına. Soda oldu qarağa. Qanchaga? Sizni tartib aytыңыз. Qanchaga bo'lib bermediniz? Berbegin. 60'ga? Özünüz qancha so'rab atasiz? 60 lira. 60 so'rab atasiz. 60 so'rab 60'ga bermediniz be. Ma'qul emas. Özünüz bilesiz-da. Yaxshi sodаңызды bersin, ha? Qancha mo'g'lar? Üçövi. Ya bayke. 35 35 den. Urg'ochilar ekan. 35 den deydi. Bozorning ko'rinishi mana. Bu yoqda da torpaqlar bor ekan. Assalomu alaykum, taqsir. Taqsir. Balalarni aytingchi. Balalarni 45'ten. 45 den. Urg'ochilarmi? Erkeklarmi? Erkeklar ekan. Bo'ldi. 45 den ekan mana. 4 bosh baykimda turadi. Qanchadan berib edingiz? 43 yarım. Oldu, rahmat. Mana 43 yarım mingdan berib eptir. Bu yoqda cho'ngroq qunajning torpaqlar bor ekan. Bayka, assalomu alaykum. Mo balalarni aytib qo'yingizchi, sizniki cho'ngroq ekan-ku. Çoğurak eko 52'den. Ha, 52 mingdan. Bu 42? 42 mingdan. 52'den so'rab otasiz siz. Sırota. Qanchadan so'radi? Alarman. 130'a berem. Ya alarman so'radi-ku bunday, reально. Alarma 47 euro. 47 dan be. Bo'ldi, rahmat. 47 mingdan shundaylarni bermayapti bunda. Ko'ringizlar, solishtiringizlar. Yaxshi. Mo qanchadan ekan torpaqlar bog'lar? Ular 43'ten. 43 dan. Urg'ochilarmi? Urg'ochilar mana 43 dan ekan. Bu ekovi boshqacha. Paroda o'xshaydi. Nesli paroda. Nesli paroda mana. Şerali. Sharele mo'g'o. O'sha shaytonmi? Angus bu. Bu Angus. Ha, qanchadan? Bu Alatavskiy deydi. Qanchadan berib eding bularni? 40 mingdanmi? Uchovini tengmi? 40'tan berdi bu. 40'dan berdi, ha? Mana 40 mingdan beribdi-da, uchovini. 40'dan. Berib eptir. Sodang bo'lsin. Yaxshi, mo kichiklarni ko'raylik. Qancha mo'miz o? 40 so'rab atamiz. Erkekmi? Erkek, yana 40 so'rab atadi. Yaxshi. O'tib ketaylik. 40 so'rab atdi. No, qancha bog'lari? Bunlardan bağları. Ha, aytib qo'y. Ökön 90 gram. Ekon 90-45 danmi? Buqalar ekanda buqachari? Buchoq. Ya. Buchoq ekani? Ha, ököden buçuk. Bularlarda buchoqlar bor. Ha, 55'ten. Qanchadan? Bular 55 dan. Mana 55 dan. O'zing ku bular? Ha, 55 dan deydi. Mana tug'anlar ko'rdingizlarmi? 55 dan deydi. Tak. Bayka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Mo, so'ning qunajining bazini aytingchi. 55'ten. 55 dan. Yaxshi ekan bunda. Shvitsmi, ne? Şvit. Manaki. Qancha ay bu? 9 ay. 9 ay 55 mingdan urg'och. Qanchadan berib edingiz shuni? Sırayla. Suraylik, ha? Yaxshi. Жаңылы keldingiz. Mulchi buldali yaxshi ekan sizniki. Buldali bahsi 55, ha? 55 ming mana. Ko'ringizlar. Soda bo'lar ekan. Bayka, siznikichi? Bularda 55 danmi? Erkeklar ekan bular. Yaxshi ekan biroq. Bularda. Xo'sh. 55 dan 4 bosh. Aydangiz, qana. Sodangizni bersin bayka mana. Bozor qanday bozor? Bugun. Turat, bardig'ili. Mana mal ko'p, ha? Şurada kaçı? Mal ko'p. Sattım shugurdeng. Sattıngiz qanchaga? Ha, satalaksiz, ya? Ma'qul. Shunday. Tug'anlar. O, diyqanlarni tartavsiz. Ayga, assalomu alaykum. Yaparsana yakaya. Nega? Jölni. Yo, tartavsiz-da, biz bozorda keldik. Siz uyingizga bormadik-da. Bayka, ba'zini aytib qo'yingizda. Sizni tartmay. Aytpaysizmi? Ha, bo'ldi. Qana. Kınacını atar. Shuntingchi, bu bozorda qo'yib, bayka. Men uyingizga borsangiz aytasiz, tartma debchi. Bu yerda aytadigan haqqingiz yo'q. Qanchadan? 48'den sırota. Mes. Ha, urg'ochlar ekan-a? Urgaçlı. 48 dan. Üçü olsun. He, uchoni. Noni 55'ten. 55 dan, yaxshi. O cho'ngroqlari? 65'ten. 65 Sırap Bardığında kemisi var. Tushirib berasiz, ha? He. Yaxshi. Yaxshilab tushirib beradi. Bularda sizniki? Jağlar men. Boshqa. Nomer aytasizmi qiziqqanlarga? Satırım bu. Satırız. Ma'qul, rahmat, rahmat. Sodangizni bersin. O'zingiz oqsoqol kishiga qanday qilbang. Tak, tug'anlar. Shunday odamlarda bor. Mo'g'lar qanchadan bo'lyapti buqalar? Bog'lar qanchadan ketdi?
Aytып koyuңuz, sizni satpaylam. Mына torpaq satып atam. Aytып koyuңuz, qanchadan ketdi? 50'den. Bu erkek 65 mi? Son ekan mavç. 65. Qancha bu qan? Bazını aytып koy. 55. 55 ya? Yaxşı ekan. 55 deydi. Ha, to'g'andar. Tak, qo'ldan kelishincha harakat qilib ko'rgazib beraylik. Shunda ancha-muncha ellarda bor shunda. Biz ularga ko'ngil burmaymiz. Qanchadan aldingizlar? 50'den. 50'den aldın mı? Ha, satasın mı? 50'den satam deydi. Yaxşı. Tak, çoğunraqlarga o'tamiz ham. Ne var sizdeki emasmi? Yo'q. To'g'anda. Mo'larchi? Basını aytib qo'yasizmi? 67'den. Bu qalar ekan, yaxshi. Rahmat. 67'den. Bu qalar. To'g'andar. Naqta baylab, qap-qara. Assalomu alaykum. Kechirasizlar. Ba'alarni aytib qo'yasizmi angustarni? 400 milyar 99 milyon dolar. 400 milyarddan ba? Yaxshi. Qancha oyliqlar bular? 75'ten lira otası. 75'ten? Bo'ldi. Rahmat. Yaxshi ekan. Don Qabar degan. Don Qabar degan kanaldan. 75 mingdan so'rayapti baykamdaki. Angustar. Angustar. Nomer aytmaysiz, Ya. Nomer aytmaysizlar, turab. Ba'zilaring aytib atam nomer qaydan deysizmi? Aytayım mı? Aytasizmi? Aytsangiz bayag'i onlayn alganlar bor. Точно mı? O'da, bir aytib ko'rsangiz. Agar bormi, har doim borib bo'ladi sizda? Shunday. 708 Каждый 5 минут. 708 60 55 26. 60 55 26. Shu nomerlarga baylanishib. Каждый четверг saat 2'den keyin çalıyor. Mana tug'anlar, shu angustar bo'yicha chalsangizlar bo'ladi ekan. Cho'ngroq buqalarga o'tayozmi? Qanchadan assalomu alaykum. Ba'alarni aytib qo'yingizlarchi bir. Kimniki? Do'stingizni. Farq etmaymi? Ha, bo'ldi unda. Da bir ko'rgöz ba'alarni so'raylan-da. Mana tug'anlar. Bular soda qiladi o'xshaydi. Sodalangan biz mishetet berdi. Ba'alarni aytib qo'yingizchi, assalomu alaykum. 75'ten. 75'ten. 85'ten. Bo'ldi. 75'ten no kishnikilar. Mo cho'nglari 85'ten ekan. Cho'ng buqalar. Ha, yaxshi. Mo qo'najim qancha ekan? Qancha ekan bu? 110? 110. So'yish o'xshaydi? Sizniki? Don Qabar degan kanal. Aldingizmi? Yo'q deymi? Yo'q deydi. Bayka ba'alar aytib qo'ying. 33'ten. Chinda öyle? Arzonroq bo'ladi sizniki chota. Arzon, o'zingizniki. Qayertiki? Narından geldi. Ha, bo'ldi. Narindan kelib 33'ten so'rayaptim. Mo'zichi? 25 ga berem deydi urg'achimni. Narindan keldi dedik. Endi chinda jalg'anmi? Bir o'zinglar. 35'ten shipirib ketmek biroq. 35'ten emas bu ne? Uşularning ba'alarini aytib qo'yasizlar baykalar. Mo'larning ba'alarini. 80 mingden. 80 mingdan? Ha, satıldı. 80 mingden satıldı. 80 mingdan. 80'den 75'ten argamda. Yo'q, bu qalar tartam. Don Qabar. Ha, mana 80'den 75'ten satılıptır. YouTube'dan görebilirler. He, mana. Bu qalar shunday. Satılıptır. 70'den 80'den deydi. Mana ki bu qalar. Baylanib turadi. Tizilib gelip şu yerden alsanızlar bo'ladi. Tak. Bu yoqda da bir. Bu eyler görünmeydi. Bu alındı ekan. Qancha qaldingiz? Bag'asi qancha? 85. 85. Ne olardı kimniki? 105 mi? Neyse yok ekan. Oh. Esi yok ekan dostlar. Bu qancha bo'ldi ekan? Buqalaringizning ba'larini aytib qo'yingchi bayket. 95'ten. 95'ten. Cho'ng buqalar mı? Çoğu bu var. Ha, 95'ten. Cho'ng. 9 baş var ha? Güneşi olmayan biter. Sileshi yo'l bilan bitadi. Nolardag'ida? İyi. Bunalardağı? Yaxshi. Sileshi yo'l bilan bitadi. Yaxshi. Savdo qanday bayka? Buna karşı ol. Yaxshi. Rahmat, ha? Oy, alaykum assalom baykem. Qandaysiz? Qaysinizniki? Jip-jilus aka. Bunlardan qanchadan ba'lar? 55'ten. 4 başmı? 4'te 55'ten. Bu 46 kişinerak ekan. 46. Yaxshi. Yani evet. Yani, he? Soda bo'ldi bayka?
50'den beri. 50'den? 52'den çıktı. 52'den ne? 52. 50-52'den çıkıp atat, bahası. Ha, yaxşı. Emeğe satıp kettir. 125 mi? 120'a kadar soktur. Atası mı? Yatır. İbalar 120, 130'a kadar almadan geldi. Ha, 130'ga del almak ekeni. Mına 120'ga getiptir-de. Yaxşı. Rahmat bayke. Mına çoң buqalarda 95'ten eken mına vaqtda. Jana çoң buqaların arasını артынан көргөзүп бересиz, мына мынаулар. Байкем айтты эле. Ошолордун катарына бул çoң buqa да кирет экен. Ушул çoң buqаңыз жашы кандай? 2,5 жаш, Рахмат байке. 2,5 жаш дейт мына. Көрдүңүздөрбү? Çoң buqa экен. 95'ten dedi. Ne olmuş? No buqalardын баасын айтып коңузчу. 70'ten de adam. 70 миңден. Уш. 70'den ekon сурап атты. 140. Канча бул? 95 тата. 95 семиш бije самбы. Же боос бул. Боос малдыкка. Канчага бербедиңиз? Канчага бербедиңиз? Пока реально сұраған. Кора деге. Канчанчысын туйт? 2, 3-інші тойтын. 3 туйт, Рахмат. Yeteğinde kaldı şu an. Мына достор. Тиги кунажындарды көргөнсү коелум. Канча мунун баасы? Баасын айтып коңуз. 20 миң. Мына ургачы торпок 20 миң. Мына экөөнүн баасы канча? 50'den de atасın. 50'den, 50. Burası Angus deyit mına. Tigi, 50'den. Mına başlarını görgösüp koydum. Kançadan berbediniz şulardı? 46'dan bergendir. 46'da? Ha, жақсы. 46'dan Angus ekeni. Şul tartatat mına, Bunun yaşları qanday bular? Qancha otasın? Yaşqa to'la 6 oyliqlar. 6 oyliqlar. Eğer bunu satib bersangiz pul deyip olib ketish mumkin, Öz 44, Sodаңыз bersin. Qayaqda bular? Nарын Ақталадан келді байке. Содаңызды берсін, Мынакей Ақталадан келдім дейді, Нарын дейді. Шу менен мындай бука базарларды, майда торпокторду тартып көргөзүп бердик. Тукандар, колдон келишинче комментарийлер ачык жазыңыздар, элдердин оюн жазыңыздар. Бизге болгон мамилени биз колдон келишинче көргөзүп бердик сиздер үчүн. Ар дайым жакшылыкта, аманчылыкта жолугушалы, угушалы дегендей. Эртең кайсы базарларды тарталы? Жазып кетиңиздер.